nagpasalamat gyapon ko bisa og gamay kaayo ang yaha. Ang importante nalingaw gyapon ni. Gabason lang jud ang amoa. Mauto nga masuko jud kaayo ko kung dili ko pirmi gabson ni Cardo. Kabalo na mo muna akong kalipay. Pero ang yaa yung gabas perti gyud ka gamay kara okay na siya sa ako. Hala, gamay day gabas si Cardo? Ay sus, gamay jud. Hala uy, gamay day kay gabas na si Cardo. Nakain kog dako kay atong una anak man siya nga murag dako og sawa kadak-a. Pero mas gamay pa po siguro ang wati kaysa iya. Na dako ra na. Mauto nga makaingon jud ko pagkahuman na mo og gabas. Nagpasumangi jud ay ko nga manghugas ako. Kay naa mo gud to isa ka higayon nga lungkoy na kay ang ang gabas. Wa nagi pag-asa bisag unsaon. Murag siya ko'y nga nalokot. Grabe po ng murag siya ko nga nalukot. Basin mura og donut nga midukot. Dili pot. Mura jud og donut nga midukot. Aliana, na ako'y pangutanan nimo. Unsa man po inyong buhaton nin pagkahuman og gabas? Mangaon me. Mangaon og skin di og mani. Kay ganahan mo daw siya mukaon. Kana ramam pod ang maayo nga gibuhat sa ako aniya. Bisan todo gamay kaayo ang iyaha. Mabawi ra sa paak. Lingaw man gihapon ko. Karon Aliana, unsay color sa iya ang gabas? Lagom. Oh no! Pero kusog maghamo dulot. Kung sa ako pwede. Modulot ramam pod siya. Pero dili na kay mosulod ang kambyo sa kadina. Kay ang iya ang tuti nga mo ipagpadanlog murag na mala naman. Mao nga ipa-change oil na lang. Lain pang pangutanan nako nimo Aliana. Unsa man po imo ang maistorya sa mga fans sa Tans Production nga nalingaw man sila sa inyo ang gabas? Padayon lang ilang suportahan ang gabas kay of course malipay pod ko. Og kanang mga lipay sad mo, mauna. Mao ba? Dayon naapa ba kay mensahe kay Cardo? Magpagabas pa kaniya. Ay dili na ko kapoy. Kapoy lang may unta og dako ang yaha. Musugot unta ko, bahala og kapoy. Pananglitan kung dako na gid kaayo ang iya ang gabas tapos hait na kaayo sakto na sa baid, talinis na kaayo ang lingig. Unya kung muhanyo siya nimo nga mugabas, musugot ra pod kadayon sa yaa. Kanang kung mudako na ang yaha, dapat kusog, gahi, hait, ug paspas pod mo lusak. Kanang dili gupod ko mabitin, kanang masatisfied ra pod. Dili kay murag luya nga ulod sa nangka nga gitabagat. Dayon. Basta gusto nako kanang hait nga gabas ug kusog sad mo daro sa ako. Dako jud imong gusto. Dili man pod sa ingon. Basta dili lang pod nang gamay kaayo nga murag tukog na lang.